Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, Waalaikumsalam. kita akan belajar Iqra kelima halaman 25. Silakan Ibu Ibu Ita di Australia, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillah billah. Lillah, billah. Ini lafaz Allah dibaca tipis karena sebelum lafaz Allah berbaris di bawah, berbaris kasroh ya. Lillah, Ya, billah. Silakan. Kemudian ya. Bismillah Bismillah, walhamdulillah. walhamdulillah. La quwwata illa billah. Illanya panjang. La quwata illa billah. Hmm. Diulang. La quwwata illa billah. La quwata illa billah. Kemudian. Khalaqal mauta wal hayah. Khalaqal mauta wal hayah. Afa aminu makrullah. Makrullah. Makro. Makro bukan makro. Mak Ayo lah ya. makrul. Apa aminu makrullah. Afa aminu makrallah. Kemudian. Wa yursilu alaikum hafadzah. Pendek. Hafadah. Apa? Hafadah. Wa yursilu alaikum hafadzah. Wa yursilu alaikum hafazah. Kemudian. Wa huwa bikulli syai'in alim. Wa huwa bikulli syai'in alim. Wa Kemudian. huwal aliyul azim. Wa huwal aliyul azim. Silakan. Wa Wa huwal ali. huwal Ya, Hmm. wa huwal aliyul azim. Wa huwal aliyul azim. Kemudian. Yuhasibkum bihillah. Yuhasibkum bihillah. Wallahu bima ta'maluna alim. Wallahu bima ta'maluna alim. Kulillah kulillahu asra'u maksra. Qulillahu asra'u makra. Wa kafa billahi syahida. Syanya pendek. Wa kafa billahi syahida. Syah. Syahida. Wa kafa billahi syahida. Diulang. Wa kafa billahi syahida. Iya, kemudian. Walladzi akhrajal mar'a. Walladzi akhrajal mar'a. Kemudian.
faja'alahu gusya'an ahwa. Faja'alahu gusaan ahwa. Kemudian ini nun mati atau tanwin ketemu ro idgham bila gunnah dimasukkan dilebur tanpa ditahan, tanpa dengung. Ya, marra. Marro'a mirriz. Marra. Kemudian Mirrizq. Mirrizq. mirrizq, mirrizkin, Ah, mirrizq. Mirrizq. Kemudian Mirrabbihim. mirrabbihim, mirrabbihim. Mirrus. Mirrusuli. Pendek. Mirrusuli. 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 Iya. Mirrusuli. Kemudian Wallahu ghafurur rahim. wallahu ghafurur rahim. Wallahu ghafurur Halim. halim. Ghafurun idhar. Tadi idgham, ini idhar. Ghafurun ya. Heeh. Wallahu ghafurun halim. Wallahu ghafurun halim. Kemudian Ar-ra'ahu stagna. Hu-nya pendek. Ar-ra'ahu stagna, pendek hunya. Ar-ra'ahu stagna. Ar-nya ditahan sebentar, kira idgham bila gunnah. Ar-ra'ahu stagna. Ar-ra'ahu stagna. Jangan tagna, G-nya pecah. Tagna. Ar-ra'ahu stagna, tagna. Kemudian Inna ila rabbikar ruj'a. Inna ila rabbika ruj'a. Lahu shihab. Nya pendek. Lahu shihab rosada. Rosoda, bukan rosada, rosada bukan rosoda. Rosoda bukan rosada. Lahu shihabar rosada. Rosada. Huruf O, huruf Jawa. Lahu shihabar rosada. Lahu shihabar rosada. Kemudian Falillahil akhiratu wal ula. Falillahil akhiratu wal ula. Alaullahi tawakkalna. Number tawakalna. 2. Ada tasdid. Alaullahi tawakkalna. Alallahi tawakkalna. Walillahil asma'ul husna. Walillahil asma'ul husna. Kemudian Fi isyatir pendek. rodiyah. Pendek. Fi isatir I-nya panjang. rodiyah. Yang maksud yang pendek itu shin-nya tadi kan dipanjangin.
Shinnya pendek, Fi. I-nya mah tetap panjang. Jadi matobi Fi. yang matobi ini fi, Ya. i, ro, Isatir. nah, itu ya. Ya. Fi isatir rodiyah. Fi aisyatir rodiyah. Coba lagi. Fi isatir rodiyah. Fi aisyatir rodiyah. Coba lagi. Fi isatir rodiyah. Shinnya besar. Fi Shi. aisyatir Sya. rodiyah. Ya lagi. Fi isya. Fi Sanya pendek. isyatir rodiyah. Fi aisyatir radiyah. Lagi. Fi isya. Fi isyatir Sanya pendek. rodiyah. Sanya Panjangan terus pendek. ya. Betul. Ini kurang latihan nih. Kalau sering latihan mah pinter nih. Waktunya ya. Nggak ada. Ya. Hmm. Fi isyatir rodiyah. Nah gitu. Kemudian. Fahajamuhum bidinillah. Nyamber. Biiznillah. Fahajamuhum biidnillah. Kurang nyamber. Ini. Fahazamu zai rapuh. Zamu. Fahazamuhum biilnillah gitu. Fahajamuhum biidnillah. Jangan biide, kan itu ada titiknya. Biid. Nillah. Nilnya. Biidnillah. Coba lagi. Fahajamuhum Zainya rapuh. biidnillah. Pahazamu. Jangan Fahajamuhum. pahazamu. Kalau pahazamu ada tasdid. Datar aja. Pak, nih. Fahajamu. Pahazamu. Fahaj. Biasanya. Kalau Fahajam. dijamu kan jim. Ini zai. Pahazamu. Fahajamuhum biiznillah. Nil nyamber. Nil lah Kurang. nyamber. Kurang nyamber. Fahajamuhum biiznillah. Fahazamuhum biiznillah. Panjang ujungnya mah dari disukun kan. Kurang ya. Mm-mm. Fahazamuhum biiznillah. Iya. Fahazamuhum biiznillah. Baguslah dilatih aja terus. Kemudian ini non mati atau tanwin ketemu lam. Idgham bila guna. Waman ya. Wa ma'lam. Wamalam. Khairul lakum. Khairul lakum. Diksrul lil alamin. Kurang nyamber. Zikrul lil alamin. Jangan buru-buru ya. Dikrul lil alamin. Zikrul lil alamin. Kemudian. Innahu bihim ra'ufur rahim. Innahu bihim ra'ufur rahim. Yauma idil lil mukadzibin. Yauma idzil lil mukadzibin. Wallahu ghaniyun halim.
Wallahu ghaniyyun halim. Pamalam yajid Yajid pasyamusa qalqalah. Faman lam yajid. yajid qalqalah. Pamalam yajid Faman pasya lam faman lam yajid fasiyam. Pamalam yajid pasyamu salasati ayyam. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam. Lagunya belum dapat ya. Iya. Wa ilam Baik. yakul lahu walad. Pendek. Walada. Nggak ada yang Nah, manjangin. Wa Ayo. ilam yakul Bukan. lahu Bukan Pak Ilham. Kan ada tasdid. Ada tasdid. fa'ilam. Nah gitu. Fa'ilam yakul lahu walad. Fa'ilam yakul lahu walad. Kemudian. Faridotam minallah. Faridatan minallah. Kemudian. Walakin. Walakil latas Lanya urun. panjang. Walakin la. Walakil latas urun. Walakin la tash'urun. Kemudian. Mimag. Baru itu tasdid, ditahan. Nyambar dan ditahan. Mim. Mim magoro mim moskolun. Mim magrobi. Mim magromim muskolun. Itu bukan shin tapi sa. Ceda. Sa ya. Mos. Mos. Ya. Ya Mos. lagi. Mim magromim muskolun. Mim magoro mim moskolun. Khairul Ya. laka minal ula. Khairul laka minal ula. Kemudian. Ya'lamus sirra wa akhfa. Ya'lamus sirra wa akhfa. Nyamber. Ayo. Ya'lamus sirra wa akhfa. Nah, bagus. Ya'lamus sirra wa akhfa. Iya. Yang ini yuk. Alam naj'al. Alam naj'allahu goina ainain. Alam naj'al lahu ainain. Ainain. Coba ulang. Alam naj'allahu ainain. Lahu panjang. Alam naj'allahu ainain. Ai-nya linnya pendek. Nain itu lin dulunya. Ai kayak ayam, ai nggak panjang. Ainain. Diftong ya. Diftong nggak panjang. Alam naj'al lahu ainain gitu. Ainain. Alam naj'allahu ainain. Alam naj'al lahu ainain. Kemudian. Wahadainahun Wahadainahun najdain. Wahadainahun najdain. Iya, kemudian.
ta'ifatum minal mu'minin. Ta'ifatum minal mu'minin. Wa inna alaikum lahafizin. Wa inna 'alaikum lahafizin. Ya wailana inna kunna togin. Ya wailana inna kunna togin. Kemudian. Tusuna biha Bukan audain. au gelap, Au. jangan au. Ayo. Tusuna. Tusuna biha audain. Tuh sunabiha audai. Coba ulang lagi. Tusuna biha audain. Kemudian Wa huwa khairur ra wa huwa khairur razikin. wa huwa khairur raziqin. Inna ilaullahi ragibun. Inna ilallahi ragibun. Kemudian bu'dal. Bu'dal bu'dal liqaumil la yu'minun. Bu'dan liqaumin la yu'minun. Fat Kemudian fattaqullaha wa ati'un. fattaqullaha wa ati'un. Kemudian Wa ma massana mil lugub. milnya jangan ditahan. Mil lugub. Ya, jangan Mil ditahan. Ini lugub. diambil laguna. Wa ma massana mil lugub. Oh, kok jadi milgub? Milugub. Milgub. Milugub. Nyamber dan double dibaca lagi. Mil lugub. Iya, Milugub. mil lugub, iya. Heeh. Wa ma massana mil lugub. Wa ma massana milugub. Kutila ashabul ukhdud. Qutila ashabul ukhdud. Kemudian. Min ayyi syai'in khalaqah. Min ayyi syai'in khalaqah. Illa marrohimahumu. Gak ada humullah. Hmm. Rahimahullah. Illa illa marrohimahumullah. Gak ada humullah. Rahimahullah. Gak ada. Marrohimahullah, iya. Illa marrohimahullah. Illa marrahimahullah. Sayakuluna lillah. Sayakuluna lillah. Bagus. Yu'ti malahu yatajaka. Kurang. Ya tazakka. Ya Tajaka. tazakka. Kurang nyamber. Yu'ti Bukan malahu. yuti. Ini kan ada hamzah mati. Yuti ditekan. Yu'ti malahu yatajaka. Bukan yang nyambarnya yang kaknya bukan tanya. Ya tazakka tertuker. Yatajaka.
yu'ti malahu yatajaqqa. Nah, gitu. Yu'ti malahu yatazakka. Iya. Kemudian ini. Waladhdallin. Waladhdallin. Waladzallin. Waladhdallin. Ja'atit tomatul kubro. Bukan tomatul. Tomatul. Tomato. Nyamber. Gunah. Ada Tomatul. gunahnya. Gunahnya. Ja'atit tomatul kubro. Belum. Ja'atit Ya. tomatul kubro gitu ya. Ja'atit tomatul kubro. Ja'atit tomatul kubro. Kurang nyamber. Kurangnya berarti ya. Mm-mm. Ja'atit tomatul kubro. Nah, bagus. Terus Inna ma'al usri yusra. inna ma'al usri yusra. Kemudian Walam yakul lahu kufuwan ahad. ini kalau ada gini hunya panjang. Lahu. Wal- Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Terus Wallahu ghaniyun hamid. wallahu ghaniyun hamid. Faraja. Bukan, ada i-nya nih, faida, bukan pada. Faida, ada baris di bawah nih. Faidha Tanya ja. pendek, kenapa panjang? Kan nggak ada yang manjangin. Faida, nggak ada yang manjangin. Faidha ja'atit toqoh. Faida ja'atis sokhah. Kemudian. Tadi salah saya Iya. kayaknya kurang benar deh. Coba lagi. Faidha ja'atis soqoh. Bukan sokoh, emang orang Jawa. Sokoh. Khoh. Soqoh. Soqoh. Khair. Soqoh. Gitu. Wal amru yauma idil lillah. Wal amru yawma idzil lillah. Wa kulu mir rizqih. Wa kulu mir rizki. Innaullaha bali. Banyak panjang. Innaullaha baligu amrih. Innallaha balighu amrih. Bal huwa khairul lakum. Bal huwa khairul lakum. Asyayat. Asyaiton. Asyaitonu syawwala Sinnya lakum. kecil. Sawala. Sinnya kecil. Asyaitonu sawalahum. Bukan. Sawalalah. Bukan. Sawalalahum. Tenang. Sawalalahum. W-nya 2. Sawalahum. Asyaitonu sawwalalahum. Sinnya kecil yang kedua. Asyaitonu sawalalahum. Asyait
Syaitonu sawwala lahum. Ya, bagus yang bawah. Wa in wa inna lanahnu sofun. Wa inna lanahnu shaffun. Wallahu waliyul muttaqin. Wallahu waliyul muttaqin. Alladzi yad'ul Bukan. yatim. Yado. Yado nyamber. Yadu. Alladzi yad'ul yatim. Alladzi yad'ul yatim. Innahu kana minadz Doanya bulat. dzallin. Minad doanya bulat. Minadz. Innahu kana minadz dzallin. Innahu kana minadh-dhalin. Iya. Ini kalau rajin latihan pasti pinter banget nih. Baik mah kalah. Cuman ini kedul nih jarang latihan ya. Yuk. Halo. Kemana? Illal husna. In aradna illal husna. Coba lagi. In aradna Arad. illal Ada kol-kol lah. arad. In arad. In arad. In aradna illal husna. In aradna illal husna. Kemudian. Inna ayah. Inna ilah. Ah, Inna ilah. Inna Bukan. ila. Bukan inna. Bukan. Kan nanya mah pendek. Iya. Inna ilah. Inna ilah. Inna ila rabbikal ruj'a. Kenapa robikal? Kan itu alif lam samsiah. Lamnya nggak dibaca. Robikar. Inna ila rabbika. Inna ilah. Inna ilah. Innya ditahan gunnah. Inna ilah. Inna ila rabbikar ruj'a. Bagus. Inna ila rabbikar ruj'a. Wasoffati soffa. Wasoffati soffa. Fajjajiroti roja. Hei, titik ada titiknya. Fazazirati, zazro bukan roja ya. Jajero. Fajjajiroti Zainya rapuh dan ada madnya nih. Fajjajiroti roja. Astagfirullahaladzim. Rojro. Ini kan zai. Ini ada titiknya. Zai, bukan ro. Jajro. Ayo lagi. Astagfirullah. Susah. Fajjajiroti roja. Allahu Rabbi. Allah Akbar. Astagfirullah. Jajro. Fajjajiroti. Zazro. Jajro.
Astagfirullah. Fazazirati zajra. Madri. Wakaf Wakafa, wakafa. wakafa Bukan, nggak billah. usah ditasdid wakafa. Kalau wakafa ada Ah, tasdid. wakaf Wakafa, wakafa. wakafa billahi syahida. Wakafa billahi syahida. Ya, kemudian. Wal tapi kata ahwa. Hanya gede. Wal Ah, tapi kata wa ah. ahwa. Iya. Wal tapi kata ahwa. Salah, salah. Nih, wal Ahwa. kalau lagu nanti sama Bu Aila tuh ya. Dia orang Subang jago. Bukan jago Orang nyinden ibu dia. siapa? Ibu siapa? Bu Bu Aila, Bu saudaranya itu Aila. kan mobil tuh ada Aila, ada Agia, itu saudaranya Agia tuh Aila. Suaranya bagus dia ya, indah. Hmm, Mhm, Bu Aila. Aila. Kalau tajwid ada Atin, Atin Gogog ya, ada. Heeh. Iya waktu itu juga, iya. Heeh. Mau Pokoknya, gini Bu Ita, kadang-kadang ya? belajar itu kalau dengan temen satu semangat kemudian ada motivasi gitu. Jadi Iya. saling-saling gitu ya. Dengan saya Hmm, oke, dengan yang lainnya juga. Itu mempercepat pandai kita karena kita kan umurnya udah terlambat. Ini kan pelajaran iya. SD kelas 1, kelas 2 ya, madrasah itu. Mhm. Tapi enggak apa-apalah, lebih baik terlambat daripada tidak. Wal mu'tafikata wa. Yuk. Wal tapi kata ahwa. Iya, nanti hanya dilatih ya. Ah, wa. Ah, Mhm. ahwa. Iya, gede. Ahwa. Jangan jangan gede semua. Wa. Jangan, hanya doang yang gede. Oh, itu nih lucu. Nih, wa, sekarang balik lagi wa-nya, jangan, wa. Jadi gede semua. Aduh, ya enggak apa lah ya, namanya juga belajar. Nanti kalau udah disurat nanti dibagusin lagi. Yuk, nisaukum. Nisaukum harsulakum. Tuh tasdidnya kurang. Kurang ya? L Harsul. L-nya tuh kayak ditahan juga. Hmm, Harsulakum gitu. iya. Harsulakum gitu ya. Hmm. Nisaukum harsulakum. Nah, bagus gitu ya. Jadi, Hmm, eee, ada seperti L-nya seperti ditahan tapi nggak lama di sini. Misalkan, hmm, "Harsolakum, harsolakum," itu mah kayak diseret di kalau hmm. jalan. Jadi kurang Harsul kurang ada huruf L-nya ya, heeh, lamnya ya? L-nya tapi jangan kebanyakan, Hmm, jangan jangan iya harsul, jangan kelamaan, cuman sekedar aja, iya, hmm, harsulakum, bagus. mhm. Nisaukum harsulakum. Kemudian Mata alakum tanya panjang. mata alakum wali amikum. Pinter, oke bagus. Kemudian yang bawah, fuddilu. Puddilu Fuddilu, birod fuddilu, puddi fuddilu. puddilu biroddi rizkihim. Fuddilu biraddi rizkihim. Dengerin mah kayak gampang. Tadi aja saya dengerin Emi yang belajar sama Eka tuh. Rai, Mhm. rai, rai. Susah ternyata ya. Tapi nggak apa-apa. Belajar terus yuk. Alah. Ala innaha qurbatul lahum. Ala inha kurbatul lahum. Bagus terus. Wa qumu lillahi qanitin. Baik tadi kalau baca Quran tuh memang pengen mantep gitu ya.
Kadang-kadang Iya. suaranya dihabisin semua, "Waikumul" padahal nggak usah begitu, dibuat indah. Wa qumu lillahi qanitin, Iya, gitu. belum bisa ngelaguin tuh ya, Iya. belum bisa ngelaguin, karena masih pengen bener dulu Oh, gitu. iya iya iya, nggak apa-apa. Heeh, jadi kayak bacanya tuh kayak pengen puas dihabisin semua, jadi Iya, indahnya jadi dulu. setiap huruf itu pengennya bener gitu. Heeh, bener bener. Tapi ternyata susah ya, Iya. semakin ditekan bukan semakin bisa, semakin pusing. Makanya saya sambil bercanda supaya tidak stres, karena belajar gini memang gampang-gampang susah, gitu. Tapi kalau udah Iya, dicontohin sekali juga bisa. Bagus yuk, wa insyaallah qumu bagus. lillahi qanitin. Kemudian Innallaha ma'as sabirin. innallaha bukan saya, Mmm, ma'as sabirin. Coba lagi. ulang lagi apa gimana? Boleh Bawah. diulang lagi. Innallaha ma'as sabirin. Ke bawah. Innallaha sami'un alim. Innallaha sami'un alim. Bagus. Wa annaullaha tawwabun hakim. Wa annallaha tawwabun hakim. Kemudian. Hatta ta hatta ta'tiyahumul bayyinah. Oh, bagus sekarang ya, nyambernya kayak gitu. Mmm, Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ini suaranya napas saya juga terpengkal-pengkal kalau kayak gini ya. Jadi nggak apa-apa. Ini latihan latihan namanya latihan putus nyambung ya, gitu. iya. Terus khofidatur. Kho khofidatur Hehehe, rob. orang Majalengka kayak orang Padang, khopidatur khopidatur. Khofidotur, do atuh kayak orang Jawa, o, khofido. Khofidatur rafi'ah. Khofidatur rafi'ah. Bagus nih banyak kemajuan nih alhamdulillah. Ya kayak gitu ya. Jadi Iya, kekurangannya tadi tuh di tasjid, kurang nyamber, mmm, kurang menikmati, kayak diseret gitu. Jadi kalau nih kayak ini ya, iya, kalau Mbak Gita kayak gini, "La ilaha illallah illallah," cepet-cepet, jangan gitu. mmm, La mmm, ilaha illallah illallah. Jadi nyamber double, jangan buru-buru juga disempurnakan pengucapan. Mau kemana ke Mbak Ita? Terminal 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 terminal. Kemana? Terminal, gitu loh artikulasinya mmm, jangan buru-buru ya. Ya, ini jelas ya, jelas dan jangan buru-buru, kan ilallah, mhm, gitu. Jadi mmm, illallah gitu, dinikmati, ya. mhm. La ilaha illallah. Gitu. Walaupun nahannya jangan Mmm, kelamaan, jangan kelamaan ya. La iya. ilaha illallah. Ya coba jangan kelamaan tapi ayo. La ilaha illallah. Salah tasnya teu aya teh mah. Illallah, Kayak dobel. La ilaha illallah. Yang mana nih? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pinter, kemudian. Muhammadur Rasulullah. Pinter, kemudian.
alladzina Mhm. alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas Hei, shalah. Wayuki, mu-nya juga panjang. Oh Wayuki, iya, mu, nasol. Udah bener tuh barusan, tinggal panjangnya aja, yuk. mmm, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah Nah, bagus. Kemudian, wa yu'tunaz eh, ah, zakah lagi, wayu. wa yu'tunaz Salah, salah. zakah Tuh-nya panjang. Tuh-nya panjang. wa yu'tunaz zakah. Ya, wayu tuh nazaka. Innal fadla biyadihillah. Innal fadla biadillah. Kenapa ada biadihillah? Biadillah, nggak ada haknya. Ayo, kelebihan hak. Innal fadla biyadillah. Ini ebda, harus sendiri Likul ebda. Tuh, terus. likulli awwabin hafid. Mhm. Likulli bin hafiz. Kemudian, Wa huwal latiful khabir. bagus. Kemudian, In hum illa illa yadunnun. panjang. Panjang, illa. Illanya In panjang. hum illa yadunnun. Zonya ya zo, ya zun. Agak rapuh dikit. Yazunnun. Nah, In hum illa yazunnun. kemudian. Fara'ahu fi syawa'il jahim. Sawahnya biasa aja, sin kecil. Sawa. Sawa, sawa. Fara'ahu fi Ho-nya pendek. Yang benar tadi fara'ahu faro'ahu fi fi. Mhm. fara'ahu fi A-nya panjang. sa Faro'ahu fi. fara'ahu fi sawa'il jahim. Iya, terus wailul. Wailul likulli humazatil lumazah. Zai-nya belum rapuh. Heeh. Wailul likulli Wailul humazatil lumazah. likulli humazatil Jangan lumazah. humazatil. Kalau Humaz humazatil ada tasdid. Humazatil lumaz. humazatil Lumaz. lumazah. Zai-nya ya diharapuhin tuh. Itu Mmm, tantangan orang Sunda tuh zai sama F seringkali gitu. sama iya 2 tuh Mhm, susah kalau ketemu iya, itu tuh. heeh, kayak ngasar, orang Jawa ngasar, sama aja gitu. Jadi tiap daerah, Maciramlah juga dari Malaysia ro-nya ra kadang-kadang ya. Itu memang tiap orang punya kekurangan dan kelebihan. Ya, hum. Hum ashabul masy'amah. Iya, terus naru, Narullahil muqadah. jangan. Wawunya itu bukan diteken, tapi panjang karena nggak ada hamzahnya. Muqadah gitu. Eee, Narullahil muqadah. Terus matobinya jangan kepanjangan. Kepanjangan. Narullahil muqadah. Iya kepanjangan itu mah. Narullahil muqadah. Mu-nya jangan diteken, kan nggak ada hamzah. Matobi itu mah muqadah. Muqadah. Ada yang diteken. Narullahil muqadah. Narullahil muqadah. Coba lagi. Narullahil muqadah. Kemudian. Allati tattoi Tatoliu, allati tatoliu, tattoli'u tatoliu. tattoli'u Oh, oh. alal afidah. Jadi lucu kadang-kadang ya kalau baca salah. Allati, tak dulu baru to. Tattoli'u alal afidah.
tattali'u 'alal afidah. Coba allati lagi. Allati tattali'u 'alal afidah. U-nya mana? Tattali'u 'alal, tattali'u Kurang 'alal. ya. Oh, heeh, U-nya nggak keluar tuh ainnya. Allati tattali'u 'alal Pendek. afidah. Allati Tattali'u tattali'u 'alal, tattali'u 'alal, tattali'u 'alal, tattali'u tattali'u 'alal. 'alal afidah. Coba lagi. Allati tattali'u 'alal Oh, afidah. kenapa jadi tatoliu, tatoliu, ain, tatoliu. Tattali'u kurang Mhm, ya. heeh. Allati tattali'u 'alal Tapi pendek afidah. tapi pendek. Allati tattali'u 'alal afidah, allati Allati tattali'u 'alal mhm. tattali'u 'alal afidah. Nah gitu. Allati tattali'u 'alal afidah. Nah gitu, bisalah, dilatih Insyaallah, dilatih. amin. Ya ini satu lagi nih, ebdanya nanti langsung ke Iqra 6, ke Iqra 7 ya. Wa ilam. Ayo. Wa ilam tagf Ada wa tasdid. il wa Heeh, il heeh, ditahan sebentar. wa il wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Gitu ya. Tadi di watar agak sedikit ditahan. Mmm, Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin gitu. Terus yang bawah. fatofa fatofa To-nya fa panjang. fatofa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa Het hum na mir rabbika nyamber, mir mir rabbika. rabbika wa Ah, hum coba naimun. ulang lagi. Fatofa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum Tuh naimun. pinter gitu ya tasjidnya. Tinggal ditasjid aja nih. Kalau Terus dikoreksi iya betul. enggak, karena memang Wal proses begitu. Nanti akan iya, berasa. Justru kalau mmm, begitu mah, kalau dikoreksi saya suka bener, kalau enggak enggak bakal. Nanti salah. mmm, Jadi walaupun salah, salah di tempat yang lain tuh biasa hidup kan begitu. Yang iya, salah itu orang yang jatuh di lubang yang sama. Sudah tahu mhm, di depannya ada lubang, salah lagi, masuk, nah itu. Jadi kalau mmm, kalau nanti jatuh di lubang yang lain mah, itu mah hidup biasanya begitu. Ya namanya manusia kan ada benar ada salah. iya, Nah, setiap dia tersalah, dia segera kembali pada Allah. Makanya itu tadi doanya ada tuh doa mhm, Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana. Kan itu, ya Allah iya, andaikan kau tidak mengampuni, aku jadi orang yang rugi. Padahal itu Nabi Adam itu kan ditipu ya sama mmm, setan, digoda biar iya, makan buah khuldi. mmm, Itunya istrinya Siti Hawa. Ya akhirnya tergoda juga. Nah itu ya. Jadi jangan punya pikiran, wah saya ini pasti kalau sama Pak Ari benar, kalau nggak sama Pak Ari salah. Enggak begitu, nanti ada beda gitu. Jadi ada salah pun salah di tempat yang lain harusnya. Gitu ya. Kalau masih salah di tempat Ustadz yang maaf itu kalau mhm, buah koldi itu apa sih? Saya emang nggak ngerti deh gitu. saya juga kan belum belum ke surga, belum tahu. Buah hul Oh itu itu, kayak kayak gimana pokoknya mah itu tanaman surga yang ada itu, eee, yang intinya sih apa, bentuk teknik bagaimana caranya manusia itu terpesona, tergoda gitu kan. Itu ada buah mmm, huldi, nah itu Siti Hawanya kan lagi ngidam kalau nggak salah itu, pengen buah huldi itu, dilarang, gitu, gitu. mmm, Seperti apa saya juga belum belum meninggal, belum ke surga, belum lihat. Katanya sih, katanya ada, katanya kayak buah gini buah gini buah gini. Apa kayak iya buah di itu tah? YouTube tuh banyak banget Mhm. bingungnya, Tapi kan wallahu alam itu mah, iya, ada yang bilang kayak buah naon teh kupa teh gitu tah gimana nggak tahu mhm, wallahu alam. Pokoknya buah yang ya itu ranum, mah mhm, rahasia entah entah Allah kayak ya,
Iya, entah kayak Mmm, stroberi yang bagus-bagus kayak gitu kan. Nah, itu enggak wallahu alam gitu. Seperti mmm, apa ya, wa khuldi aja itu hanya simbol iya, mungkin itu. Ya, terus mhm, iya. Wala nukadzibu biayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. tuh bagus kan? Gitu. Heeh, udah bagus mah udah aja saya Mmm. nggak usah teriak-teriak. Terus falamma Falamma ja'ahum humnya ipas sapawi. Hum biayatina. humnya ipas sapawi agak bindeng. Hum Oh, gitu. Falamma ja'ahum gitu ya. Ipas Sapawi. Mim mati ketemu ba itu agak bindeng. Kayak Mmm, bilang ember, mhm, ember gitu. Ember. Orang bindeng ngomong ember, ember, nggak ember. Kalau kita makan ember, ember, M-nya lengkap. mmm, Ini mmm, ember, mmm, bindeng. Nabahum gitu, ikhwas sapawi ya. mmm. Falamma ja'ahum biayatina. Napasnya nggak Bagus. kuat kalau Nggak apa-apa, diterusin. begitu. Iya, tekniknya begitu. Heeh, Bagi dua, sekarang biayatina. bi ya, biayatina idza hum minha Iya, yadhakun. yadhakun. Itu udah bisa ya. Tinggal latih, tinggal Yadhakun. tinggal ditahsinkan. Kalau suara Bu Mmm, Ita tuh kan semuanya pengen semua keluar. iya, Waraitan saya gitu ya. Nanti mhm. tinggal dilatih, diindahkan. Warai, suaranya suara lembut gitu ya. Wa ra'aitan Iya. nasa yadkhuluna fi Di-nya panjang. dinillah. Fi dinillah. Di-nya panjang. Mmm. Sok. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nyuri napas haram, Iya, nyuri nafas dosa. emang nggak kuat. Bagi 2 Dosa kan tadi ya? udah Heeh. iya dosa, Iya lebih emang lebih dosa dosa. ya? Lebih Mhm, parah daripada makan bebek. Makan bebek mhm, sekali dosanya, ini dosanya mantap. banyak, Karena apa? Bisa merubah makna, iya itu tuh. ya. Oh ya, Jadi nggak gue boleh coba. nyuri napas. Mhm. Bagi 2 aja. Wah, Oh, heeh, wa waroai. ra'aitan nasa yadkhulu Hulun, jadi ada N-nya tuh. hulun ya? Mhm. Heeh. Wa ra'aitan nasa yadkhulun. Iya, yadkhuluna Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. oh, udah bagus, tinggal nanti latih suara suara lembutnya aja. Mmm, Waraitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Saya juga bisa kayak Bu Ita. Waraitan nasa tapi enggak gitu-gitu banget kalau Mbak, saya itu ya. Jadi kayaknya pengen mhm. mantep suaranya pengen keluar semua. Tapi kalau bernyanyi Volumenya disamain. heeh, kalau bernyanyi kan bukan kencengnya tapi Iya, indahnya gitu, iya. keindahan. Nggak apa-apa yang penting sekarang kan lagi latihan bacanya dulu ya. Terus Iya. fasabbih. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu Tuh orang innahu Sunda, wastage. Jangan wastag wastage, G-nya pecah. wastag Wastagfir. wastaghfiru Hu, wastagfirhu. wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Kalau kuat nggak apa-apa bagus. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Jadi kalau dicepetin sampai.
Kalau nggak dicepetin kadang-kadang nggak sampai. Coba lagi, fasabbih biham Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru innahu wastaghfir wastaghfirhu innahu. wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Nah, Iqra 5 ini kan bagus, banyak tasjidnya. Saya harapkan sama Ustadz Ridwan nanti diulang-ulang lagi nih tasjidnya ya. Iya, Jadi kalau ibu tasjidnya sidah ya, baca tasjid, baca sidah, baca pendobel bagus. Nah, insya Allah kemanapun akan bagus gitu. Ibu di tasjid ini kadang-kadang suka ketinggalan. Jadi minta nanti ulang lagi kalau 5 ini tasjidnya. Karena ini banyak tasjid. Suara saya ini mmm, dulu awal-awalnya terlalu semangat ngajarin ini gitu ya. Agak jadi serak gitu kan. Gitu ya. Tolong diulang lagi iya, Iqra 5-nya. Ibu sudah bisa, cuman di tasjidnya kadang-kadang suka itu tadi, suka lupa namanya juga baru belajar lagi kan. Gitu. mmm, Alhamdulillah Iqra 5-nya tamat, nanti besok-besok ke Iqra 6 ya. Mohon maaf saya, suaranya juga Iqra ini 6 lagi halaman begini. 1 ya? Iya, Gitu terima sih. kasih Tapi dengan nanti waktunya, nanti ilmunya jangan Ustaz. lupa ya Ya, sama Ustadz ya, Ridwan, Iqra 5-nya diulangin lagi, dimantepin. iya, Heeh, iya, bila perlu dilaguin, belajar lagu ya, gitu. mmm, Nanti iya, nanti dengan saya ke surat-surat. Terima kasih Bu Ita sudah mau belajar ya. Mohon maaf atas segala iya. kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.